bakunzi babisobanukirwa official, reka mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Uyu munsi hari abantu bari kurwanya ubutegetsi bwa Kongo buyobowe na Tshisekedi ngo bukureho kubera ko babushinze ibintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu hagiyeho ihuriro Alliance Fleuve Congo ryashingiwe i Nairobi muri Kenya, rikaba ryarashinzwe na Corneille Nangaa wahoze ari umuyobozi wa Senira, akaba ari yari komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigenga. Uyu rero y'umuyobozi waryo ako nyuma aza kubaho ndetse aza gushinga ihuriro Alliance Fleuve Congo mu rwego rwo kugira ngo ikureho ubuyobozi bwa Tshisekedi, cyangwa se nanone ubuyobozi buhagarariwe na Tshisekedi cyangwa burangajwe imbere na Tshisekedi. Ibiro byatumye n'ubundi umutwe wa M23 tujya n'ubundi muri iri huriro rya Alliance Fleuve Congo. Usibye umutwe wa M23 hari n'abandi bantu batandukanye banakomeye mu nzego zigiye zitandukanye bagiye bajya muri iri huriro rya Alliance Fleuve Congo riyobowe na Corneille Nangaa. Harimo abayobozi, harimo abasirikare, harimo n'abadiaspora. Uyu munsi rero niki tuje kuganiraho bakunzi babisobanukirwa official, ni ukuvuga ngo uwo tugiye kuganiraho yahoze ari umuyobozi wa polisi cyangwa se yahoze ari umuyobozi w'igipolisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwita John Numbi. Uyu rero ni umujenerali n'ubundi wagiye gukora ibikorwa bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ko ari n'umusirikare ukomeye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. John Numbi rero wabaye n'ubundi umukuru wa polisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ko ni umuntu uzi byinshi ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uzi amabanga y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uzi byinshi ku bijyanye n'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bijya gutangira rero, John Numbi yavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arahunga. Impamvu yahunze rero ni uko n'ubundi uyu John Numbi atumvikanaga n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aribyo byatumye afata umwanzuro wo guhunga igihugu cye akajya mu buhungiro, agahinduka impunzi. Gusa nubwo yahunze rero, kugeza n'uyu munsi ntabwo abantu bazi neza aho John Numbi yahungiye, ndetse bamwe bashidikanya ku kuba yarahungiye muri Kenya, abandi muri Uganda, abenshi rero bakanavuga ko yaba yibereye ku mugabane w'Uburayi. Mu by'ukuri kugeza uyu munsi nta muntu uzi neza ngo John Numbi aherereye he, ari mu kihe gihugu, ari mu kahe gace, ari gukora y'iki, mu by'ukuri icyicaro arimo ni ikihe. Uyu John Numbi rero wigeze kuba n'ubundi umukuru wa polisi cyangwa se w'igipolisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yacanye uwaka na Perezida Tshisekedi ndetse bituma afatiye ubuhungiro. Ni ukuvuga ko yashwanye na Perezida Chilombo Tshisekedi Felix wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bituma ahunga. Kuri ubu rero uyu John Numbi hari ikintu yibwiriye abakongomani. Uyu wahoze ari umukuru w'igipolisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ikintu yibwiriye abakongomani. Nk'uko twabikomojeho twababwiye icyitwa n'ubundi Alliance Fleuve Congo, ni ukuvuga Corneille Nangaa wahoze ayoboye komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinze nyine icyo bita ihuriro. Ni ihuriro Alliance Fleuve Congo yarishingiye mu gihugu cya Kenya, ndetse icyo gihe igihugu cya Kenya n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashe naho bitumvikana, ndetse biza naho bizamuye umwuka utari mwiza hagati y'ibihugu byombi, ndetse abambasaderi baratumizwa. Ibyo byose twagiye tubibagezaho. Muri uko gushinga rero Alliance Fleuve Congo, abatari bake batangiye kuyiyungaho, harimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo abadiaspora, harimo ingabo, harimo polisi, harimo ingeri z'abantu batandukanye bagiye bisunga cyangwa se biyunga n'ubundi kuri iri huriro rya Alliance Fleuve Congo. Ihuriro ryashinzwe na Corneille Nangaa rigashingirwa mu gihugu cya Kenya, Nairobi, ndetse ryanitabiriwe n'umuyobozi wa M23 w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa. Noneho rero uyu John Numbi nawe ari mu bagiye kwihuza cyangwa se ari mu biyunze kuri Alliance Fleuve Congo ryashinzwe na Corneille Nangaa. Uyu rero n'ubundi yahise yiyunga na M23, aravuga ngo agiye kwiyunga na M23 mu gukura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Uyu rero yaba n'ubundi John Numbi ndetse na Corneille Nangaa, ni ukuvuga John Numbi we yari umuyobozi wa polisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho Corneille Nangaa yari umuyobozi wa komisiyo y'amatora aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero bakunze babisobanukirwa official, uwavuga ko aba bantu bafite amakuru menshi kuri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bafite amakuru menshi kuri Tshisekedi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze ataba yibeshye. Umukuru w'igipolisi, uwigeze kuba umukuru w'igipolisi, n'uwigeze kuba umukuru wa komisiyo y'igihugu y'amatora. Ubundi uyu Numbi rero nta nubwo asanzwe ajya mu itangazamakuru cyane, nta nubwo akunda gushyira amakuru hanze, ariko kuri ubu hari amagambo yavugiye ku rukuta rwe rwa X Twitter, hari ibintu yanditseho
abwira abakongomani cyangwa se abwira abanyekongo. Yanditse rero agira ati baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muhumure amahoro agiye kuboneka. Perezida Tshisekedi yadufashe nk'ibicucu. Uyu rero yavuze ko igihe ari iki kandi igihe kigeze. General Ntumbi rero, John Numbi yavutse mu mwaka w'1962. Uyu rero yinjiye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1989. Uyu rero Numbi n'ubundi yari ari mu buyobozi cyangwa se nanone yabaye mu buyobozi bwa Mobutu Sese Seko, ndetse ubuyobozi bwa Mobutu bumushinja gukorana n'inyeshyamba za Kabila icyo gihe. Mu mwaka wa 2007 kugera muri 2010, John Numbi yagizwe umuyobozi wa polisi y'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero yaje gushinjwa n'ubundi kugira uruhare mu rupfu rw'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Philbert Chebeya. Uyu rero yahise anirukanwa rwose. Uyu rero n'ubundi John Numbi yagiye ashinjwa kuba yari inyuma y'inyeshyamba zirwanira hafi ya Kinshasa za Mai Mai, ndetse uyu mutwe ukaba wareruye ukavuga ko rwose wisunze Colonel Nanga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ndetse na M23. Uyu rero n'ubundi John Numbi yagiye ashinjwa kuba yarashinze umutwe, ndetse ngo uyu mutwe ukaba ari wo mu bwoko akomokamo. Bivuga ko uyu mutwe rero washinzwe na John Numbi waba ukora ibikorwa bitoroshye hafi n'ubundi ya Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero yanditse amagambo ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter agira ati, cyangwa se nanone ahumuriza abakongomani ati muhumure ubutwaje kubera ko Tshisekedi yadufashe nk'ibigori cyangwa se nk'ibicucu. Ibi rero bihita bikwereka ko uyu John Numbi afitanye imigambi n'abashaka gukura ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Murabizi neza ko mu minsi ishize hashinzwe ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, ni ihuriro rero rinabarizwamo n'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ryashingiwe i Nairobi muri Kenya, ndetse haje no kuzamuka umwuka utari mwiza hagati y'igihugu cya Kenya n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyavugaga ko igihugu cya Kenya cyahaye umwanya abarwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko Colonel Nanga uyu nguyu yahoze ari umuyobozi wa Senira, akaba ari komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga komisiyo yigenga y'amatora. Uyu rero Nanga yabaye n'ubundi umuyobozi wayo, ariko nyuma n'ubundi aza gushingira ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Ni ihuriro ribarizwamo n'umutwe wa M23 kandi rikaba rifite intego yo kuba ngo rishaka gukura ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo bukomeje kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi, nk'uko n'ubundi M23 irwanira ubwo burenganzira bw'abakongomani biganjemo abavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Twakubwira ko rero Colonel Nanga n'ubundi kuri ubu yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye byagiye bitegurwa n'iri huriro ndetse na M23, ndetse hari n'abayoboke benshi bagiye bayoboka iri huriro rya Alliance Fleuve Congo, yaba abayobozi bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeye ndetse n'abasirikare bakomeye, ndetse hari n'abadiaspora bagiye binjira muri iri huriro bavuga ko bamaze kumenya neza intego yaryo, ko rigamije n'ubundi kugarura ibyiza cyangwa se gushakira ibyiza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero twakubwira ko hahishuwe uko Tshisekedi yaragiye kwivugana Colonel Nanga. Uti bimeze bite? Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yigeze gutegeka abasirikare kwica umuyobozi w'ihuriro AFC rigizwe n'imitwe ya politiki n'iya gisirikare Colonel Nanga yisubiraho ku munota wa nyuma. Ikinyamakuru Africa Intelligence kuri uyu wa 25 Mata 2024 cyatangaje ko iki cyemezo cyafashwe mu mpera za 2023 ubwo Nanga yari ari muri hoteli muri teritwari ya Rucuru mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Indege itagira abapilote drone niyo yagombaga kurasa Nanga ufatwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'umuterabwoba, ariko ngo iki cyemezo cyarahinduwe mu rwego rwo kwirinda impfu z'abandi bantu n'iyangirika ry'ibikorwa. Cyagize kiti rero iki cyemezo cyafashwe mu mpera za 2023 nyuma yo kwakira amakuru y'uko Nanga yari muri hoteli muri teritwari ya Rucuru. Hari hatanzwe amabwiriza y'uko araswa na drone, ariko ntibyabaye mu rwego rwo kwirinda iyangirika ririmo iry'abasivili.
Nyuma yaho rero icyemezo cya Tshisekedi kidashyizwe mu bikorwa, iki kinyamakuru cyasobanuye ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gushaka uko yata muri yombi Nanga n'abandi bakorana, kuko ngo inzego zishinzwe ubutasi ziri kubahiga bukware. Nubwo gufata Nanga rero cyangwa se nanone kumwica bitashobotse, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iherutse kwakira Eric Nkuba Shebandu, wari umujyanama wihariye w'uyu muyobozi wa AFC, watawe muri yombi n'abashinzwe umutekano bo muri Tanzania ndetse muri Mutarama 2024. Kuba rero ubwo n'ubundi yahatwaga ibibazo n'abasirikare bashinzwe iperereza, yavuze ko Nanga avugana n'abarimo Joseph Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na General John Numbi wayoboye polisi y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agato twakubwira ko rero ingabo za Tshisekedi muri rwa rugamba rukomeje guhanganisha M23 ndetse n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, twakubwira ko ibintu bikomeza kuba bibi cyane umunsi ku wundi, ndetse biravugwa ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye gukizwa n'amaguru mu rugamba rwabyukiye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uti bimeze bite rero? Twakubwira ko n'ubundi mu rugamba rukomeje guhanganisha M23 n'igisirikare cya Kongo, twakubwira ko intambara ikomeye yongeye kubura, ikaba yarongeye kubura rero kuri uyu wa gatanu tariki 26 z'ukwezi kwa 4 2024 hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa. Iri huriro rero rigizwe n'ubundi n'ingabo zigera hasi cyangwa se zavuye mu bihugu bigera kuri 6, ndetse twakubwira ko harimo iz'u Burundi, bikavamo iza Malawi, iza Tanzania, iza Afrika y'Epfo, abacancuro, imitwe yitwaje intwaro. Abo bose rero bari bihurije hamwe mu rwego rwo kugira ngo barwanye kandi bahangane n'umutwe wa M23 ukomeje kugenda uca ibintu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano rero kubera n'ubundi mu bice byo muri teritwari ya Masisi ndetse na Rucuru nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Iyi mirwano yatangiye igihe cy'isaha z'igitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatanu. Amasoko yicara avuga ko ubwo urugamba rwabereye mu gace ka Rwindi muri teritwari ya Rucuru, indi mirwano yaberaga mu bice bya Kironko muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko rero Minembwe Capital News yabibwiwe aya makuru, nuko ngo ibi bitero byatangijwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko ko M23 muri aka kanya imaze gusubiza n'ubundi ibi bitero nyuma, ndetse ko ingabo za FARDC n'abambari bayo bamaze guta ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo n'imbunda zirasakure. Aya makuru anavuga ko mu rugamba rwabereye mu bice bya Masisi hariya Kironko, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi zahunze amasigamana kugira ngo baramira amagara yabo. Ni mu gihe kandi ingabo ziyobowe na General Sultani Makenga zariza basutseho urufaya rw'amasasu aho nyine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.